bukar koya hiyaho wodemba damma anyisigure wo wu wa wi wo wa wo wa ba za wo bo zo war bar zar woho wusu wur wisiga zargarwa sewtur wakati awo wakr wuti ko wohoma ka towu a ka wohoma bala domin no ben kuni kawo zekura zibiba anya ka towu a ka wohoma binna wo bonlem wohobum kara dukare yirkare anta maambi awo wakir yire azibe gusunno mintu hodindare bukir koyan kakuho her kan bisiki be hodeyi dem de ye re de me le ze te ma me ra re da de dir zir hir sir tir dir mer her tore sirka basir bwere lekure bimata salamata ibi hirnyo de salamata mo hirnyo wa hokutena mon turi yi nlanab noyi bala mo huro kankasu biyaka mon sirka minnum kare azama bimata bi doktam saana mo bashir yiri taw ka salamata ata tergo yaw kabe burbam bimata asero bwere de no yira salamata ai agotana ana kam siroma hodindare bukir koyan siho kapanuzo ka hubare dinda panni pa a po pa pi po pe pi par pir hi pi har par he pe hem pem puri pohon parbur tampa pina sarampanni pakada pera puza lano katapu ka dundozi kanyino puri roki bala harkan poki abu hodeyi kawota annizibam ku gwaden bir digam nyinowoma parburta doro pohon bu ana nyi bi bo akuru ana wota mota bala mandebu awona doy ku parbur ta annizibambi mendabin bur ana bumburgu nyibima ana mum abatir nyino puriro wotu adeyi hodindare bukir koyan surho menyon fo an ferion fo o fa fo fu fi fu fr fer fer her fer her fer
ho, fo, hu, fu, lafi, faso, fitre, fafa, ferion, nyifure, firyire, fiiga, gafara. Burkina Faso zanno ka wuti hinkema woyu so kube bankarew fer ubu wo burgu mai ka fe kusile ziba o kubno fer yire do hay ka ye kuwo kubember lafi fobaw wo dama wa bai kuwo bamani wo kube nyintam ferion ku Laila Tijani Muhammad Rasulullah Laila Tijani